Amen. Iwe sukiro paipen ngeri korose sapure. Si babu budaya nari rabu kesi reberi bu auto we geri rebetiu. Korose sapure sapun wakisin reberi bu ngeri rebetiu. Reberi bu apa sa? Ikas or no paipen. Listen carefully, please. I would say nari. Verse 25 God ewisai pare kapasa ikebake ay darapang maguna and Paulus angang ngeri wichefen iwera verse 25 God ewisai poibwebe choragang ngeri wichefen ewebi ngeri agang ay preferri pwe ope feyets kren opera feyets and God ewisageri pon agagara borageri wichefen iwa porosa igaroga feri kapasanim feyets. Amen. Iwa kich chan non nobugire siapa rusering iri kapas siapa nuguruk non siapa tongori receive pare same feyets. Amen. Praise the Lord. Ewebi ngeri agang preferi pwe ope feyets kren. Ewe agang agagen oroga feiri urusen anu kapas. Omikyasiri la kapas urusen. Mibaneri no fasun mereka. God has given me the responsibility of serving His church by proclaiming His entire message to you. Not fasun tu kaya urusan era kapasan nebe. And na fasun mereka entire message. Verder quotes kich soden. Ik heb een paar kich cara parosa kapasandim. Kich bito lihat super focus. What is it? Yeah. Ngera message entire message. Urusan ewe kapasandim. Esapcek epwe ewe gospel. Yeah. Esapcek 50% ewe gospel. Ngera urusan. Mio Ray Church ngayon para non. Iwa utan raro parking lot. Iwa negeri raro what this sign. Mimmak idararo church. Iwa beneath idararo church the full gospel. Esap check yekis ewa gospel. You get 50% of the gospel. Ngera the preaching of the full urusatsun ewa gospel. Iwa yebet mi apa sa igeya pon no feten ngeri wichefen nge epwe aporosa urusen araw kapas esapwe kisichek nge urusan nuburan Christ na waray ferufan about 2,000 years ago iwe urigat sakurbet thoughts mi ferri naran ministry feten ewin mi preach and teach kapasen God oroga feiri afara ikaw sukuna kapasengkot. Oruan sises lipan etsikara ekwe irwi semwen noridis. Aurigatin mi pan esiwara sakko patun erunga mi osuka non God arabas. Amen. These are the three things Jesus did when He was on the earth. One, He proclaimed the gospel, preach and teach how powerful the word of God is. Nge esecek preach usun pesakuren me barabaren ewa kingdom of God. Ika kapasen God. Nge vipan demonstrate diri. Ni barbari. Nge it's not just all words. Esap cek kapas. Mi parwasir pari sakun maraban. Sakun tufits. Noran aparosa me osukuna kapasen God. Amen. Those are the three things Jesus Christ me for nuburan of them. I would say no word for me preach and teach the word, heal the sick, and deliver people from demonic spirit. Alrighty God. 26 ewe barawan kota abarara seri arabas birisin narakwe fanso nonom ngeye aberara ngeri ekwe John bin.
Banner na fossil mirga era this message many message ewe entire message e subject ekis nga uset siro message era for God this message was kept secret for centuries and generations past, but now it has been revealed to you, to God's people. Ever karorong ewo parausan di ben God. Karugu usudian Christ mera versi ke sirop tipis. Kapan papatay pokiten karuguruk karorong kapasan din. Iwe ngun mi firaran na realm Iwe you are God's people. Era a child of God. Verse 27, for God wanted them to know that the riches and the glory of Christ are for you too, Gentiles. Not for us too. God abocir rigeri ngeri arawe barabon mi outsea onning. Abororof abonna ta feriten arabas beirisin. Ye ewe barabon pue Christ aranom novi. Awarara de. Ei kapas erabi borawan seri ekochan nom na mwemer fanso. Ngen narer fanso bora beri kapas mi borawan. Resisiri. Ngeran na fanso bora pokiten ngun mi faran navren asire I receive Christ iwa por beri ri kapas morawan. Ifera kapas morawan. Christ Jesus aranom non in. Awarara de. Aranam non kich. Bota aranam non kich. Posiara gorong surviet. Sabat sewe akom. Exhort one. Sara gorong ewa porausan nim. Ika ewa porausan marang. Aur nuguruk. Kota esin naom naruguruk. Pai pere resur beta apa-apai. Netipen kot mergun met. Nuguruk. Iwe nupen kot epu esin naom naruguruk. Iwe ipusirpan epwe feito. En karuguruk kapar fiti met kapar se kuba patai spokuter karuguruk ngun mithraran nob realm iwe Christ in you. Maray tigot. Ngererak kapas Christ in you. Kapas mi borabon. Arabasen nob resisire. Ngenarak ker fanson tori ace fanson. Situasi kapas morawan, payi sia sire, nge Christ aranom nor kich. Ever pasabat kau biar pasage kich ewe ibon ferin God. Ngun mi fen aranom narin apa nom ngai botu gorre. Osewat solo buas siri gat siri bete. Iwa pasare nagun mi fen igat sabon Jesus aranom narin. Puramir powerful. Once we get that, iwe po sa sirot met thoughts me encourage siri barangan guruts. Siri kera ito refin no. Huwag si reba waru era yevin ne siya oroga feiri Christ ngeri arabas medicine. Siya ferer. Idarewin ika ewin oroga oruan ferer o osukuner. Rodrigatin osukuner. Rensakun tipatse medicine posipue. Emwerato everweven mwen God fan ar urusets non Christ. Ipo pura meraut sea arroga kapasen God. Ameraut sea si fere puis fere non Christ. Ameraut sea si sukuna kapasen God ngeri arabas. Pun everweven mwen mesen God robo feito gori urusets non Christ. Nor fasun meriga era so we tell others about Christ. Warning everyone and teaching everyone with all wisdom God has given us. We want to represent them to God perfect in their relationship to Christ. Iwe finally, ewe first which naria neri. Era iwafakun agang weires. Epwe fise o ua ewe waten pachakun Christ ang ngeriye. Ewe apon akagang noi. Christ in you. Aparakagang non in pokopotokori tu fichin furry met kope furry mia papai neti ben God.
Fast America era, that's why I work and struggle so hard, depending on Christ's mighty power that works within me. Depending on Christ's mighty power. Nuboreban epwe follow Christ. At Christ no what for far better way ferry. Afara kapasen God. Osukuna kapasen God. Etikara irvisem wen. Osyura rungai nararabas. Scripture era depending on Christ's mighty power. Erbegang ikarun ko tarabas ratogori arropwe erisi arabas arropwe sering iri kapasen ko du para preach nu para suguna ngewet retipent one arpusit tipat sebika arpusit tu fichika era depending on Christ's power. Iwe era Christ's power is a cheketon non kapas chek. Era Christ's power is a cheketon non sakul ngigir parau sipuru yakar kapaset chuk bi karpan. What is sekol pasire we nu bara pas kan neuri na metwe we kapas. Yura parbe kariga kresir poros. Era not just those kind of words. Si subject apa sa? Ngean kot kapas mi paror maraban non. Era sakun maraban esapcek fangoruk papan netibom. Era sakun marabar bi patogori echikarok seri absemwen mi patogori suara sakurunga irbi filosofo suka maraban murum ikerai. Amen. Even non ko charagang atogori arab ferri ekaran pokiten vet Christ in you. You get it? May your foundation at someone ceases. Era nonom. Nuburan por refedera por rosa kapasen ko. O por refera foundation. Nor fosun America compassion. Nor fosun chuk tong. Nuburan Christ por refedan na minister kaya rabas. Preach, teach, ikaw sura rin nga ika, etsikara masirbi semwen, eferiera, ngeferi narvet. Tong. Areti serirang, eti ferufan, epareti servet. Tong. Paipera, for God so loved the world. Atong iferufan, etcheri ferufan, afagot of Christ. Christ ay ti ferufan, sabuera itsak panan, agagen tong. Non Matthew chapter 9 verse 35 to 36. Jesus nuboran teach, nuboran preach, nuboran heal, irwisawag, suara sakururungag, every non-compassion ikatong. Niwe ever pastor nubore papan ferry aragagen osugum na kapasen got. Aragagen afara kapasen got, epapan ferry narvet. Tong, compassion. Ikaw para sirever visem wen, Oh, para erisidan visem wen. Ikaw aron nariwan, curi, afara kapasen got, mirin, yatek wan, pure perfect. Epa befi pot sekusefan. Epa ferry bir sirekara, ngera foundation, epa tong. Puri kasap foundation tong nga paring sakun nigirik ikay sakun ekiek iwe esapor feyetsin merengot nawarer vi tori agay feyetsin me ferufa nga merengot iwe sor feyetsin ats ferri agagen arroga osukuna afara yate korar mas pur pucek kusefen iga suara rungai ebo feito siri tong Paibera God I tom. Na fos America, God is love. Meron gara God is love. Yun na fos utsug gara gigi. God me tom. Revera kapas God is love Iwe wa par statiri wa arroy kiswe itige. Na fos utsug kasab God me tom. Ne God I tom. Amen. Iwe na Christ perfecten. What for ifar are what you know what for ifar and ministry me founded one
and God tong. Mi foundation and God tong. Iwan nu berat perfetan ya parosa kapasin God. Ebe parida era foundation. Christ in you, Christ in me. Sa roga feiri an God kapas, seran God kapas iri arabasats. Ya te kora arabasats iri be fisakura gagas pajak apa sawag. Yeah. Era foundation with tong. Praise the Lord. Mahariti God. Nge. Era verse 29 ngawan nari narawa korose. Era depending on Christ's mighty power. Wewin nga tong esabchak kapas ngebipan mighty. Yeah. Marabaren God. Sugiro paipen. Ngeri ewin. 1 Corinthians chapter 1. 1 Corinthians chapter 2. Verse 4 me 5. Nikyasa parang no paipen. Listen up. I'm gonna read it very loud. Araiwe ay farafan me ay osukun me te para ferri. Ya roga feri ega farafara kapasen kot osukun na kapasen kot ngigeya par paruchek. Ega farafara be ay osukun ngeri gebi esa fisren kapasen tipet 7 arabas rae ne area perire tipir arabas. Nge afis ren shokura farafan mi ennetete marabaren God me gun mife. Wow. Abarara de. It's not just words. Mi to be empty. Nge words mi fiti tong me marabaren tu fiting God me gun mife. Abarara kapasen ko de. Verse 5. Poi abiruku esab na orang tipet si marabas ngewon marabaren God. Wow. 1 Corinthians chapter 4 verse 20. Moon God esab poi non kapas cek ngin non marabaren God. Christ and perfect war for 2,000 years ago. Mi ministry geri arabas with capacity katong Chen ngevi parfiti marabaren God. Pota bugabi toge kwarabas. Mi toge chari irvi semwen ya te kwar. Mi toge chan nur arabas irvi pusin nigun nan God nge gurungai irvi pan osukosuker osura ke gurungai. Ngaraparon mi afara fara kapasan nim bikawa parosan nim. Bubi toge mi bochen nge irbu paragi marai semwens. Amen. Iwe rubet tots iwe ferri kerai. Ikas ya wes na farafan iwe rubet tots ngawa si iwe ferri kerai. Si iwe ya tek feriten arabas irresavo receive free Christ. Paya bar sabon me archara barag. Iwe ra ruan si iwe ya tek feriten ike in even known God. Kafir receive Christ pam sabon me archara barag. Ngevi or runga wirwi osukosukok. Nariten Jesus. Era runga pokora osukosukok. Amen. Ikira-kira rubet tots iwe ferry at the end of our preaching today. Ni we read here verse 4 na 1 Corinthians chapter 2. Nge afis ren sokun afarafan mi ennetete marabaren God me gurun God. Poi abiru guruk esab nagora one tipet 7 arabas nge one marabaren God. Iwe ifara marabaren God. Sugiro paipen ngiri Romans chapter 1. Verse 16. Parparu cege. Usap sewe seri ewe porausen marai pun iye ewe marabaren God. Awarara de. So, narawe 1 Corinthians moon God esap panor kapas cek ngen non marabaren God iwe arakapas is ifara marabaren God. Even in Romans chapter 1 verse 16, ay tigari-kich yarna Paul, esesawe seri, ewe, porausen marang pun, yey, ewe, marabarin God. Omikyat siri. So, if I was surari porausen marang, na fosin mirka, the gospel of Jesus Christ. If I was suran, erak kapas, the gospel, idara marabarin God, idara power of God.
In what way is the gospel the power of God? Amen. Salvation. In what way is the gospel of Jesus Christ the power of God? In what way a parosin marang iye a barabaren God? In what way? Arabufangoruk, everlasting life. E baraban era. E wen quote maraban era. Arabwe avarawak. Siribero ngeri barabasimuts. Amen. Ira era marabaren God era. Sisap siya siri. Ngesipo poracho nea porosa puratogori sefiri marawen ngurun arabas. Nge subject salvation. Nge apan sapa-sapa itong norangan erisi neun God arabas irwi rafen tik non pair neun God Nge for some reason mayor ngurungai irwi osukosuker. Sukiro Bible ngeri Matthew chapter 15. Si we use a story on Matthew chapter 15 ren ewe fefin. Eto tugorei Jesus epwe arisi feri tereban nun ningirwi ngurungai bi wari ngurungai bi osuka iwe Jesus e fefin afitore Jesus iwe tugorei at samon Jesus kose mo cer ko wari si ren neiran ningin ngurungai wari Serigat si wanari Matthew chapter 15 verse si wabutawan na verse 22 Raiwe fin canon minnom rareri afitoren o ke ngeri ay sabon non David ko toge neirengin afakun rief pureban erun rochopak aweri Ngesi sa perweri an kapas yebinne non kewechan kya rafito ren o tuar bageri ko tidak ada binne puracek ke koto beburits muris sa perweri kot acek tiri ren ekewesi mi marere ir chokoe arabaseri scribe nge ewe fe rafito foto posukudik o tuarei ai sabon ko buarisi si sa perweri esa pung boy agi eren kewe sebirit moga o moregeri ekwe korak iwe fe fira perweri ewer ai sabon nge ekwe bo korak ra moga ekwe moroboren moga mi moroti serian arwe basta cheben Murin si sa ridivin newe. Ever fe bi watte om ni guruk. Awarara dea. Me de fish muchara first. Eba fish nguruk bin ne ka bochen nor ewe chekatun noun we nengin apa chekurita. Si sa ready. Ready e fefin. Pun echek feito rek kwasi. Ye karasib. Chari shrine. Non kot ke arabas. Iwege fefin. Esa fakur kifap. Par fakur dugar cek. Aboge neure ke kapas. Ekaraboge bi morti wana cheten. Seri arabasta korak boge irbi paretto eri feyetsun. Iwe sisa sakunu dia. Wow. Hamnari guruk. Epwe agasakora merom naseluri. Ibaris nengin agasara sini. Ewa gurunga. Ngeyirne tamera utsia. Pera era fefin eva Gentile. Esa eva John Israel. Met kich. We are Gentiles. Kich on nukun Israel. Ngan non Jesus siya become child of God. Amen. Iwe ka siya become child of God. Ikabi yor ngurungai mi osuko-suko ikere. And God maraban, and God tong, noni den Jesus,
en kupakasaro siri karasakun osuk-osuk ngurungai mipan osuk-osuk. Pur sisa sawar puya pakasarun arabas. Nge kapasan nim esapsuk ngeri ekochar Israel ngapan nafas ngeri kitchan nukun Israel. Purira usun en gotong. Christ abero ngera secek mero feritit char Israel. Ngera abero feritin urusen arabas nari ferifan. So if you are a child of God, deliverance is your bread. Amen? If you are a child of God, deliverance is your bread. Ika pun in kasabo become a child of God. E porosen maray e papan toru kigeray. Sugiro paibet. Puye akura outsea. E porosen maray. We should read Romans chapter 1 verse 60 siya nari. Era ye ewe marabaren God. Ewe porosen maray. Yerarugu e pagay. Feito. Romans chapter 8 verse 3. Era iwe minne ewe ennuk esabtori ferry pokiten futukats a apagapon. Kota ferry. Si puera kota ferry 1 2 3. Kota ferry. Kota ferry. Metara ferry. Angeri tipis niwirin non futuken nonwe. Ren an tirato pusin non napara perarabas. Usun eberarabas tipis. Pue eu osorun tipis. Amen. Tite orang poros. Pue raats tipis atau orang nar futukeria. Jesus. Nupuran Christ annam warawi repeges. Iwera tipis irarabas merisi past, present, future atau orang nar futuken Jesus warawi repeges. 2000 years ago. Awarara ada. 2000 years ago, God's tipis after Tawar Christ, what are we rapping us? Ngayon sa sabo pero puti. Iwera yun eruguruk nararaporaus. Kota ferry. Puram tipis e pure fiti Christ nevera what are we rapping us? Kota pan ferry. Ngayon itaga kafin marawari barawan Christ. Marawan Christ anna wari for fan. Seriaro puti to rian nera what are we rapping us? Rasio ranti pisbo ferry. Iwe nubor kids si borguruk nya Christ era ferry ko si suara wi rapeges. Iwe era kota ferry pur kids tipisis kawe e por ever fiti Christ de vero nye marawat bi ni venga wet tipis afti Christ ne vero ora wi rapeges. Awara ada. Au surutaga ewe marai Christ marawari miri beri words after fair war kids. Itaga kich si barawari. Nge barawat Christ, ika barawat si obi ibengai mit tipis afiti Christ ne barawara wi repegas. Ato orang non futukan. Ida era porausen marai. Ida era good news. Pota kote ferie. Purbi sire. Nge kich si tori pusira barawakits. Narat si pacho chogeri ne barawakits. Si poratir ferie barawen. Pun ekisirachak sapar maniro. Song Kobut, wisse wat zero musara tipis repen. Wisse sari betare ferringeri, kawo wat zit net die bom naar fitu ren. Meiri sire kara, mecek tipis. Nge, ida potako terra, an kapasera si bue ayer, seriat kara tipis, o nugu ewa porosen marai, pun mungo tar poto. Isfera porosen marai. Christ avera, tipis spirisin, atorong naar futukan. Nge barawar Christ beri sarawar na war ferifan. Afetori feretawai idaga kitsi fen marawari miri very words. Ira era good news. Ira pata mera warar. Pur kot miesinna. Brother Frankie is dori ara po 100% perfect narurusan marawan. Ira pata tira to ever po wisen 100% perfect veritas. Ye Christ Jesus. Iwe ira porosen maraw mior marawan non mi dori sefiruk mi patori sefiri. Erai kasiar guruk non, iwe Christ save firikits. Iwe lupa siya save, siya become a child of God. Iwe siya become a child of God nga demonic spirits irwitsak firpano sukasukakits. Ebe child of God. Ebe kasaro sirira. Fere kots, paiperere.
my children, re osuk-osuk for a lack of knowledge. Igasi sesire. Nge Christ mi togori ferpad agasakit sira siria sakun rungai osuk-osuk akits. Igere. Si posire. Pun Christ in you. Surbet siafra nari. Christ in you apa ceku siri era rungai mi osuk-osuk. Amen. Christ in you apa ceku siri era ngurungai mi osuk-osuk. Nuburan Christ na wari ferifan. Mi afara-fara kapasin God. Mi osukunas kapasin God. Mi yate korar rabasirbi semwen. Mi parasiora rungai. Pota pun mi ren tong. Mayor Faring, ngai papasaki testimony, ngai wajar ko to receive the glory. Redeke testimony papasa. Mayor Faring, mayor ever faithin in na Portland. Is het zeer veteranse efeyen ngai. Isap sirebet sakur feyen ngai nam non. Iwa wheelchair. When nobody wa torrer. I have put a worship, not even not a living room. Worship, wes ator ratura farafan. You will check puputa warwa farafan, puputa one, God ever God we jealous. My five will not fall to. No gomong. God ever caught me rugomong wang. God ever caught me jealous for you. How is he jealous for you? You're made in his image. We're supposed to worship him. When we worship other false gods, God are jealous for you. Pota, purwe eferikits. Metwe win. Eferikits was ya verfingeri God's God me mwen. Ik heb het. Iwira wa farafar nori wen. Ewe fefin. Nee tabay ruru bu farafar won. Chawera meto. Kota puetika rock. Baby na war wheelchair. Murit sakara siya tek won. Iwera fefira was seriute. Uite seriaro wheelchair. Abu budare por feten nan aro living room. Nga check kitchen. Check kitchen ne wa riti god. Miyor puire kun. Ikafer watte. Era. Wa ba cheri posen shaware wen ngeri ran. Asan macho. Iwe taif. Wa pota. Puro sefen ni guru nge puira ra uite feten. Itage tarike nga ba cheri pon nero. Nge ba sara bete wefis. Pota. Pur God, even God miru kom magwam. Ese watchen nge ko parfen ngeri para even God merikuri. Nge if you are a child of God, God ever feito. If you are ready, a child of God, deliverance is your bread. Deliverance, kapas deliverance na fasu tsug we wel sura ringag. Iwe healing is also for you. Opera pota. But in heaven right now, there's no sickness. In heaven right now, there is no sickness. You can nupas sipa maseri ferifan was yaran nam nang siaran na record is it terror. Apa-apakin sawai rich. Ngekot e para what should give you a taste of that right now. A subject in heaven. Yeah, he wants to give you a taste of that also right now. Meta ko ni raut siya, iwe iparosin maray. Christ abero fera segasu. Usulbet nga miya pa sa, e boru sa kurmetat si boyatek feritan, ewin. Ika ko sa guruk, nari iparosin maray. Pur Christ abero fera segasu optibis, si boyatek feritanera, pur kote boy bats guruk, e pa si firi barawen guruk. O ruwan, ika kafireben, child of God. Nge, mayor sa kurosuk complication nari risu. Yeah. Mi fir par feito seni. Era ga rocho pak nguruk. You are not eaten Jesus. You are a child of God. And kubupan kura ka sarwa seni betara. Ikavet. Abi biru. Puba pai pera rabun ko ta sampren kapasjek. Ngereran kot maravan. Ikavet. Rabun ko ta sabjek kapasjek. Ngereran kot maravan. Me ngun mifen.
Awarar. Para testimony. May valor over fefin. Abeseban God e paparagay glory ready for rose. Abeseban feito. Ila prefer ruyer kaurigati rapes. Sitseveri arabe rasebanna. Ngabu putare kura. Abu putare for fast giri ditaga mitchefer barang. Yo surga afel lose abu putare aturuseri arakie. Narwan neriaragang nge sitsir pugu chang aragang. You are like a curry puru arawe. So what's ko pweta ay puru we pwe. There's something wrong with her. You are rasyato ragi. Ne nuberasa sya ngera fefira putare e curry puru arawe. Si mo sya papa. Ita gagi chir barang. Iya afirme sapor. Ewe rausu ko rawe. Ewe mete. Rak keri pupue etarisi. Iwan nu cek sia eto narawe purin. Era fefire era cek kurai perawasan nga puputare ruo kusudi. Nubuere butogori era. Pota ebe fioru kus. Meto siapa sare putare? Christ in you. Christ in you. Jesus Christ aranam noren. Iwen nu pas Jesus Christ aranam noren. Ikebior. And ngurungai agang osuko agang nguruk. Ika osuko aknan maraon. Chetseberi. Christ in you. Christ apa cek kusiri ngurungai berisin. Yeah. Yes, it makes sense. Araban nun kot. Eba child of God. Epwe osuk reran ngurunga osuk-osuker. Ngay rafer gasalo re Jesus Christ. Ngay fer kots epwe oras. Resise weiti. Ewe rapata sifer kuf. Yeah. Ngay nubwen epwe ores na weiti ke Christ in me is more powerful re serian ke ngurunga osuk-osukai. In the name of Jesus, I command this evil spirits irbi osuk-osukai ejek rapasu seri. You will not eat Jesus by berere. By dimension atsuk apasa iden Jesus demons rapudere chits. When we have this mindset, nu berkit sipur agay a knowledge, ika agay receive free a weiti, iwe story or actual ngurungan osuk-osukak. Pun Christ in you are more powerful than that little demon may osuk-osukak. Amen? Maray tikot. Naisap sila ikapota i message siyawa to ikerey naneriats. Ngayon po sa kuren Ruben thoughts. Ikakosabo receive Christ. Ure po ab sabon me ab chara maray. Today ka rago parosen maray. Tipis verisin atorong non futuken pen merisin at sabon. If you believe that, you are God esin nam naruguruk. Ibusin epapan safe firuk. Yeah. When you become saved, God will become a child of God, even child of God. Irara will me touch you prefer, or ruar me touch you if you are already a child of God. Ngerbi osuko gerbi befi apa na irisum for whatever reason. Si papan tuar record, epapan bubat skoruk. Epapan risu. Kruchak me touch. Afara arroga, osukuna. Yaltek one irvive fi apa semen nariris me siora ngurungai. Pata because you are a child of God. Iwe ngurungai esaporar ciwen osuk ika osuk non marao. Si borugu ngat the kingdom of God esap cek kapas ngepar with maraba. Ngepata ko te ba ka sok seri amna osuk.
God mi tong. Ike God I tong. God is love. When Christ was on this earth, nuburan borfetan ministry to people, miyaroga, osukuna, afara, heal people, deliver people, that the foundation was tong. Mariti God. Mariti God. Isuri ku geben nun ko coragang eposiasiri South Salem, Sagri, North Portland. Pura buyate ko araban ngesyo rertong. Ika pun era foundation goals par popun mewewen iwe sor feito. Ika pun era foundation ke erisira rabas feito siri tong tongi pagdere we kot mi togi nonom na ren iwe kot mi esinna kot be par pusir fangorok feito. Iwe yisi pare yate. Ika usara si pare wokker. Si pare checker. Ne narasiaken iwe invite. Crucial with thoughts. Ewe parosin